Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, баарыңыздарга салам. Азыркы учурда биз Бишкек шаарыбыздагы мейманканалардын биринде турабыз. Алдында эртең 22 күнү Road FC Championship турнири болгон жатат. Ошол турнирге чыга турган Road FC'нин бардык мушкерлери бүгүн таразага түшүп, салмагын бардыгын тактап, дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп жатат. Андан тышкарыдагы бир нерсени баса белгилеп кетейин. Мурда буга чейинки бир чыгарылышта видео калтырганбыз. Ушу Road FC Championship турниринде кыргыз жигиттери деген сөздөн жакшы калоо тилек же ырсаптарын калтырган биздин бир көрөрманга билет беребиз дегенбиз. Ошону аныктадык, тактадык. Баха Махамат Кайым деген жигит экен. Ырсабын мына өзүңүздөргө калтырабыз. Ошол жигит келип бизге байланышка чыгып билетти алып кетсең болот. Жеңиш сен тарапта болду. Ырсабында калтырабыз. Эң оригиналдуу ушул болуптур. Андан тышкары бүгүн 17:00 Азия соода борборунда стердаун болот. Ушул мушкерлердин беттеши. Бойцовский клуб «Сталь», город Нижний Новгород, Россия. Ваш соперник? У меня Бекболот. Бекболот. Бекболот, да. Да, Абдулдаулу, да? Это у меня. Да. Это у вас Это мой соперник. Абдулдаулу Бекболот. Да. А ваш? Мыктыбек. Мыхтыбек. Мыха. Да. А какой у вас этот профессиональный щердок? 3 побед, 0 поражений. А у вас? 3 победы, 1 поражение. Ну как вам еще? Классно. Добрые люди, очень. Подраться уже хочется. Подраться? Жарко. Жарко, да? Ну, нормально. Очень рады приветствовать вас. Ты наш тренер. Тренер. Пару слов. Как вас зовут? Алих. Алик. Ваш по нации вы кто? Мы из России. Из России? Нет, по нации ваш. Азербайджанец. Нет, он азербайджанец, он дагестанец. Удачи. Спасибо. Қазақстаннан. Атын? Иә. Улан? Азизменен беттешіп көресің. Азизменен беттешіп көресің де. Твой соперник, добрый? Thank you. Какой он берег? Эго, какой вес? 66. 66. Дарыгерлердин көзөмөлү эмнеге эле контроль бир катуу же болбосо башкача болуп атат го, мындай болуп көрүлөк же мен деле көрүлөкмүн да. Биздин турнир кандай десек, биздин турнир бардыгын аракет кылабыз, бардыгын өткөргөнбүз. Деңгээлдүү түрдө бардыгын нерсени как профессиональный түрдө өткөрүүгө аракет кылабыз. И как эмеде да эртең да көрүп аласыздар кандай өткөн турнир. Мындан бияка дагы өтөт, мындан жогорку деңгээлде. Башкача баягы форматта өтөбү. Бөлөкчө формат. Азыр эмнелерди контроль болуп атат ошол? Азыр бул жерден давление жактан контроль болуп атат. Тырмак өсүп кеткен, ошолор полный контроль болуп атышат. Вес огонкон өзүбүздүн вестен ошол үчүн кыйналып калган ошолор полный контроль болуп атышат. Жаңы стандарт ба? Жаңы стандарт иншалла. Баха сенчи? Мен кууп бүттүм да. Канчага болду? 61ге окудум да. Кайра көтөрдүм. Какой? 63 900 а? Сен чыктың 63 600 чыгып атат бул. Просто турсаң чечиге алып жүрүм. А сен уруп атасың?
63 300 600 өзü допуск бар. Допуск бар да? 500 допуск бар. Допуск бар да. Өзі 63 өзі ал. Қанша бос? Нормально. Тайсон Камерондан келді. Өте жақсы байыз, ударкасы өте саны. Деңгейді бардық жағынан. Ертең көрісе тұрғастар, өте жақсы болып баштады. Тайсон. Okay, I have a six fight, 4 wins, 2 losses. Yeah, Yes. Okay. thanks. 50 Cent. Yeah, okay. So today I'm going to make it so hard, so hot, this guy. So with me, I'm coming, I'm going to match you, I'm going to show you what it's Tyson. Атамдашыңызды көрдіңіз бе еке? Gördüm. Таразаға түштіңіздер ме? Düştük. Ya düştük bizim Бахтияр, Biz Taraz'a düştük. Соперник tuttum. қанша кило салмақ жеңілдеттің? 7 kilogram. Али, шай болып қалып тұр ғой. Таразаға челек. Маке, қанша кило салмақ будың? 11 килограмм будым. 11 килограмм. Бетим бүкет тұрғач. Қарсылашың келді бе? Келді, Екеуіміз бірде шықтық. Бостон, Таразаға түштің бе? Челек. Так, Бека, қарсылашың көрдің бе? Таразаға түштің бе? Аз Бекболаттан бір екі сөз. Бекболат, мындай бүгінгі Таразаға ертеңки беттешіңе қату даярдық көріп келсең керек, е? Формаңа да жақсы келіпсің. Бәрді Аллаға шүкір. Салмақ қойып келдің. Ес өтіп. Саш. Қанша салмақ жеңілдеттің? 11 кило. 11 кило. 77-тен 6 соқты. Аслан ағай, өзіңіз даярдап келдіңіз. Buyursak Beka uçup tamamlar. İşte Ертеңки беттешке да. ertenki betleşke işte aşıpkalarını istedik. Burada göreceğiz. Hem işte şu an aşıpkalarını koyup geldik. Престерің шығар қойшы Бека. Өзбекстандан. Өзбекстан. Беттешке шығасыңар бойға. Атандашың кім? Соперник. Бостан Анарбаев. Бостон Анарбаев менен, е? Жігіттер, РФС-ге ертең беттеш өткөрөсүңөр. Кайсыл жактан келдиңер? Региондон бу же башка Жаш күріші салған келдім. ошол жакта машыгып, Тамашы ошол жақта жүрөбүз. ким менен беттеш өткөрөсүңөр? Диер Магдиев деген баламмен беттеш өз ертең. Кактык? Өзбекстан. 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 Шердок кандай? Шердок 1-1 бар. 1-1. Biz Жалбаттан келдік, Махамат Алиев Исербек, 77 салмақта ұрысамыз. Сопернигimiz Өзбекстандық. Бұға чейін RFC 3, 4-5-те ұрысқамыз, 4-5-4-сінде RFC-ні ременін алғамыз, уже 6-сында. Чемпион. 5 победа, 1 поражение. Атлет Абдубай 61 килограммда. Жақсы даярдан бұйырса ұтабыз. Ким менен беттешесиң? Өзбекстанның Абдурахман деген. Канча сен Шердогуң профессионалдык деңгээлде? Шердогым 3-0. 3-0. Утулуу жок экен. Жоқ, құдайым. Буюрса 4-0 болоордун алдында калда керек, э? Құдай қаласа болады. Буюрса сөзсүз ийгилик, жеңиш күтөбүз. Кушаешь, да? После веса кушаешь? Да. Можно пару слов, да? С Москвы пришли, да? С Питера. Питера, да? Ваш соперник Канат Кельдибеков. Как подготовились? Хорошо. Про него там посмотрели, видели? Пару боев посмотрели. Ваш тренер, да? Да. Ассаламу алейкум. Ваш ученик, да? Как обычно, да. Ударка, борьба.
Думаю, Вася бой покажет. Соперник серьезный, насколько знаем. А ваш ученик? Мы не вчера начали заниматься. А Шердок какой? 3-3. 3-3, да? Удачи. Пусть победитель не ищет. Как вас зовут? Чередниченко Константин. Константин, ваш соперник. Кто? Мой соперник Ураимов Жылдызбек, родом отсюда, местный. Будем биться, покажем, кто тут папа. Ради... Хайп. Да не ради хайпа. Ну, короче, я в Жылдызбеке не вижу очень сильного противника, из-за этого я сказал, что мне 30 секунд хватит, чтобы его завершить бой досрочно. А так, на самом деле, у нас никакой неприязни нет, то есть у нас никаких межнациональных розней, тем более нет. Мы относимся ко всем, это просто спорт. Чисто спортивный. Да, чтобы раскрутить бой, я делаю так, чтобы на мой бой приходили, смотрели и болели. Нет, никаких претензий нет, просто... Жылдызбеку вообще никаких претензий нет, он хороший парень. Но, извини, пожалуйста, победитель выйдет один, и это я. Бұйырса жақсы болады деген ойдамыз. Құдай бұйырса жақсы болады. Күшті мушкерлер келді ұқсайды. Ооба. Барлық күштемелер келішті. Ертең көреміз да бұйырса. Октагон неше? Мындай өте ысық болса керек. Горячий бойлар болса керек. Барлық айтып жатыр шында оттап. Құдай қаласа ертең боецтер өздерін көрсетеді. Достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, бардык мушкерлер келди. Эми ушул жигиттер кыргыз мушкерлери менен ошол Европадан келген, СНГдан, Азиядан келген мушкерлердин бардыгы беттешет. Эртең 22 июнь күнү спорт ордосунда өтө ысык болот. Андан тышкарыда мушкерлер жекеме-жеке туруп, көз караштардын бардыгын кечки маал 17:00 5-те Азия Молл соода борборунан көрө аластар, ошол жакта болот. Андан тышкарыда беттештердин бардыгын YouTube спорт мейкиндеги биздин каналга баймолой чыгып турабыз. Андыктан биздин каналга катталыңыздар.